Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana menghormati kasado orang awak, orang Tiaka di mana saja berada. Baik nan ado di Tiaka maupun nan ado di rantau. Alhamdulillah sebentar lagi hari nan dinanti-nanti ketiba oleh sana. Iaitunya hari kemenangan, hari nan sangat fitri. Sesudah awak selesai melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh, iaitunya Hari Raya Idul Fitri. Namun di siko ambo ingin jujur dan sanak sadonyo bahawa dalam rangka menyambut Hari Raya itu, iyo indak seketek pulo biaya dah. Dek akhir-akhir ko dan sering membahas bahawa biaya pulang kampung iyo sangat godang. Sudah tu dan bahas pulo cara-cara untuk pulang kampung supaya bisa lebih hemat. Dan dalam video kini ko dan ingin berbagi tentang masalah dalam menyambut Hari Raya ko sana. Kalau awak jujur terus terang aja awak buka kulit tanpa isi, nak perlu dipamanih-manih deh. Kenyataan nanado bahawa untuk Hari Raya ko iyo membutuhkan biaya nan sangat godang. Biaya nan godang ko lah dimulai sejak masuk bulan puasa, belanja lebih daripada hari-hari biasanya. Pabukuan ke dibuat, makan porak siang ke dipikirin, ndak pulo senang hati rasanya deh. Kalau makanan berbuka di bulan puasa ko samo jo makanan di hari-hari biasa. Di video sebelumnya Dan pernah menyampaikan sana bahawa Dan suka membahas hal-hal nan mungkin indak dibahas oleh orang lain. Indak dikaji orang Dan kaji. Indak dicerituan orang Dan cerituan. Indak kaboji je orang je Dan. Tapi biarlah sana. Sebab hal-hal semacam itu ko jarang didiskusikan orang. Secara terang, secara jujur, apa adanya. Dan kebutuhan rayo iyo sangat godang. Mana leba korojo, mana leba gaji godang, tentu iyo ndak masalah dah. Lai dapat THR, gaji bulan potang lah iyo lo nabi pulo dah. Dan sampingan ko ada pulo, indak ada masalah dah. Dan untuk orang-orang serupa itu, ndak perlu menonton video ko dah. Nan perlu menonton video ko mungkin orang-orang nan berjuang saat-saat menjelang Hari Raya itu. Serupa dengan kecen cako bahawa biaya untuk menyambut raya sangat godang, sedangkan mungkin awak piti lunton tu ado leh. Baaka awak leh sanak sadonyo. Ko awak berpiti banyak raya ketiba, ndak ada masalah. Senang hati, sojuk dalam kira-kira. Tapi hari raya ketiba kuah, piti ndak ada leh. Pengeluaran godang, penghasilan bahkan berkurang. Kok kojo mungkin indak seromen biasanya doh. Kok di hari-hari biasa banyak orang main bon ke sawah, banyak orang main bon ke betukang. Di bulan puasa mungkin agak berkurang. Apa awak untuk menekan pengeluaran supaya seminimal mungkin menjelang hari raya ko. Supaya awak lai dapat jo baraya seromen orang lain tapi tanpa mengeluarkan biaya nan godang, tanpa awak harus berhutang suak kida. Kalau diambil sanak sadonyo untuk menekan pengeluaran, ada beberapa cara dan bisa awak pakai. Dan pertama iaitunya kalau baju-baju awak lai rancak juga baru, masih bisa juga dipakai baru, lai sanereh juga baru, ndak perlu awak beli baju raya. Ndak usah beli baju raya. Kalau awak ndak mau beli baju raya ke sana, ayo lai taimet ju pengeluaran. Kok misalnya awak sekeluarga berompek, jo anak jo bini, seandainya awak beli baju raya, taruhlah 250,000 anggaran untuk seorang orang. 250 kali ompek lah 1 juta tu sana budget untuk membeli baju raya. Kalau ndak beli baju raya awak taimet PT 1 juta.
Beko lah sudah hari raya di alang hari. Kok nak membeli baju awak, baju baru, bolehlah baju tu. Rogo bisa jauh lebih melenggang. Dan kedua, untuk menghemat pengeluaran di hari raya ke sana, ndak perlu banyak bona kueh-kueh dah. Sobok sabonanya kueh-kueh raya nam banyak tu sana. Ndak tak makan bona leh sabona. Nang kali makan orang bekonya kacang tujin yo kacang tujin. Kueh bolu sekali-sekali. Aji ndak diawe dah. Tapi ndak dimakan dah. Lomang apa lagi. Jadi untuk awak menyadion kasado itu hanya membuang-buang biaya jo energi aja sana. Jadi daripada 10 botol di atas meja, rancak awak minimalisir menjadi hanya 2 botol saja. Kacang tujin jo kueh boreh. Olah tu. Antu aku agak leh sekotak bekonya yang perlu. Marah jauh hirit pengeluaran tu sana. Makanan ni tak terbuang-buang pula dah. Dan ketiga, cara untuk berhemat di hari raya sana, iaitunya tak perlu awak bagi-bagi THR ke orang lain. Dan THR ko sebenarnya artinya kan tunjangan hari raya. THR ko dulu sejarahnya diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya untuk merayakan hari raya. Ada itulah bahasa tunjangan hari raya. Tapi kemudian arti THR ko lah melebar aja tampak. Kadang-kadang bersuara jo kawan meminta belum THR. Lai pulang tu. Namanya THR untuk den. Betulnya kurang. Atau anak awak suruh minta-minta THR ke sana. Minta lah THR ke Pak Odang. Minta lah THR ke Mak Odang. Minta THR ke Tua. Minta THR ke Nia. Minta THR ke Ken. Kalau lagi aktif sana mengingat di media sosial, pasti bersuara artikel dan mengatakan Jan diaja anak meminta-minta THR. Karena itu sesuatu nan cukup memalukan. Dimaru diri awak. Jadi awak tak perlu minta-minta THR ke orang dah. Kalau inyo bukan perusahaan yang menggaji awak. Di samping itu tak perlu pula awak bagi-bagi THR ke orang. Apa suruh awak jo kemenakan beko solom salah jadi deh. Suruh awak je kanti minta THR-nya ke awak. Dia tak piti dah nyawa sah. Kalau kenyataannya ia seraman itu sana, tapi kok ia awak lebih piti. Tapi kalau misalnya awak lai, ia tak ada salah untuk bagi kanti resoki sekenek lah. Kau indak pun THR kau lah nombor, kau warokok banyak lah nombor. Itu cik lagi salah satu untuk bisa menghemat pengeluaran di hari raya. Sebenarnya banyak pun caranya sana sedunia untuk menghemat pengeluaran awak dalam hari raya. Tapi yang sudahilah jonan terakhir sudah ko supaya nak jangan panjang benar video awak ko. Cara yang bisa awak pakai supaya jangan banyak benar pengeluaran di hari raya. Itunya dengan melaksanakan prinsip minimalis atau frugal living. Sana sedunia walaupun hari raya tetapi awak tetap menganggap sebagai hari-hari biasa aja. Jadi pengeluaran pun bisa sama dengan hari-hari biasa, tak ada beda dah. Jadi di hari raya tu awak poi juga sembahyang raya ke kubu. Sudah sembahyang kok bersolom jo kanti ke jo dan sanak nak bersuara di awak di kubu tu bersolom awak. Tapi sudah itu awak nak do kematio deh. Jangan poi-poi ke mahkamah. Di rumah aja. Kok perlu sawak pintu tu. Awak lolok dalam. Kok poi awak kelobuh kau bersuara je orang. Kemana ganti? Den poi raya ke rumah ganti. Nak lo orang nampak den. Kecil sanginyo. Den ke rumah andok bako cako. Tekanang situnya awak. Atau awak cari alasan lain. Kalau selama itu awak tak perlu ada kueh bagi lah sana. Tak perlu awak membeli kueh dah. Tak perlu awak buat kueh dah. Tak perlu awak membeli air minum. Perlu buat mengeluarkan piti dah. Anggap saja hari raya ko sebagai hari-hari biasa. Dan sebona-bona kau awak kaji-kaji bona sana sadunya dari Nabi awak sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau pun tidak pernah menyuruh awak untuk baju baru, untuk menagih THR, untuk salam tempel, untuk membuat niat eten, poi rayokan kenyiak. Ambo rasa tidak ada suruhan serupa itu dari Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanak sadonyo itu tidak ada suruhan dari beliau tu. Tapi awak aja nak membuat kudiannya. Bahkan kok dun sana ulun tahu, sembahyang rayo pun itu sebenarnya adalah sembahyang sunat. Kok di karajuan bapahalo, kok indak di karajuan indak baatio, indak berdosa awak dah. Kok indak pergi sembahyang rayo. Itu sembahyang sunat tu sebenarnya. Kok dilaksanakan rancak, kok indak baatio. Tapi kan dia awak lah dan terlalu terobsesi mungkin dengan hari raya ko, sehingga kau dia nak mengecewakan orang lain dan sana dan kecewakan kini ke dan diri dan sendirilah. Kalau saya suak, kalau nak pergi awak sembahyang raya, rasa tu. Apapun yang terjadi, nak mungkin rasa awak nak pergi sembahyang ke kubur begitu saya suak ketika awak ketek-ketek. Tapi seiring dengan bertambahnya wawasan, bertambahnya umur, akhirnya awak banyak mendapat pengetahuan baru, pemahaman baru. Jadi begitulah sanak sadonyo kiat-kiat dari Ambo untuk menghadapi hari raya tanpa harus menghamburkan banyak biaya. Kalau misalnya awak sadang hendak berpiti, tapi kok lagi berpiti banyak tu kedeanya, juga kuih ke Diwali, kama juga rayo Dima juga dan sana di jalang ke sado. Sia juga nama suo jawab dia agi THR. Itu kalau lai. Tapi kan dan membuat video ko nyampang ko indah. Nyampang ko indah baaka awak leh. Itulah nanambo sampaikan cako. Itu saja sanak sadonyo, kalau lebih terkurang mohon maaf. Agilah komentar menurut sanak narancak supaya dapat awak saling bertukar pikiran, saling berbagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.